Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini kita sudah membaca surat Yasin, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kegiatan kami yang untuk bubar, tolong supaya tertib, jangan sampai ada jatuh.